Sulata salutna nunga ridi kita jong nunga diso o para no puta pinong na gabi ya tima raja ni panak boli nami nunga dison hingga tahun dihudulan na marisihon parbuapir pabuhe di doho sangkul marata doho napuran debat napuran natiniara doho iso halasan iso sitajo lawat deong mura jabulun aku besi hasea horbunagu nalao sipakyota tuat kahasahatanna obar may tulot ta senaryo ima dinalaw mamestaho kanak presbian ni simeni o puta o pusapinur na gabi alani amang panapoli nami gabi rata nami dan nami doi mangiro pasu-pasu sedana adopan ni jahubay asa tuktiar tung siko hobasam mubara jadulun saurari be upasata lima turajai gabi rata nami nunga tarifar berisot tinggal nahot di hundulan dohot piso sitado dohot perbuai ribu-ribu dohot napuraktia somaninang sanggul marata di hata nauli hata nadingkan si begeon ni si manami dohot harwan nauli natakas nanaing sitang yakon tuamat tabar dengan basai apalagi parnakok ni matahari nyareo asa tung takas uju purban takas uju akola takas mahami sonari manukun hahamuna panaboli tumakasama bonan ni hasuhuton nami anggiduli nami marbuah-buah buti sukum nauli sukum narin namatok sukum ni takas uju purba takas hanatok uju akola takas rasai manukun situ nilot tayo alin itu makas pahami anggi mula suhuton pabuahun manang marbuah-buah iya harwan apa raja bulun inang dos kahinani anggi peparang ni opun tapilur nagabi secara umum peparang ni opun sogini dapat pahun sini batu rapi hingga batu masusun kehibangan pisi pinadungi air natio dalam perlapan-lapian ni dopungi opun tapiluri doho peparang naik apalagi sana yong pesta honota resmi honotai raja nami raja bulu alani ido ubeda otakani yang raja bulu asa tuketang yang tualukan jiwata di gua senami ya kapas-pas na raja ini asa tutorok baribu o parang ida opus sapinuri tokatiki dalam yoto doho sangkul barata asaran turatana parmuran dari angin bola sutuni tokatiki dalam yoto totong isi raja bulu napuran tiar asa tiar ma pamas ndebata yami salu dia kapasu-pasu na meregam nanang dihindagi dokter dinami angin raja bulu totong isi iso sitazom iso halasan asa tung ditabali dapata lasa di rohan ibadat dokter dinami kami samuda suhuton lo akaboru ibebereta to akatiki na mangotom
Ima si tangyak konomu, ima si adu orangmu tu anu panyamat tamat gua di bata. Ipadakot mata liarion. Gua tahu leson. Nah partu si pakyota anon diulang tersadarion. Ima si horko nago. Alang ira sa bertuntang yakon itu anu pan di bata. Asa gok pasu-pasu, gok las di roha, gok toki hangi peparan yang di dokadiki na bang yudon. Ia manukur rajai, ima harwana, las ima hatana. Gabi masalah horas uluk-uluk katakas hami ahaduli muna manukun jalan ngatu makasan dawang berbuah-buah. Oh, lo raja. Di hari nasal kui namar dos niro hama habe hamu pinopar ni rajai ima oputa opusa pinur nagabe. Oh, lo raja. Laos di bagasa sedarium ma habe disakabiro hamuna ima naneng bainom muna bainotza pesta peresmian ni udung-udung simin ni oputa nagabe hami betutuna ahaduli muna pangalapa panaboli martangiang mahami tuanupan ni Tuhani asa tutikin na ng ro dito mas debatama di hamu pasu-pasu na maragami di hamuna si sada hasuhuton Matutu. dileong ma di hamuna akahahipaso songsongoni ng gajang niumon lamu ditabay di batama di hamu habistara di sudena pinopar ni oputa nagabe Matutu. Dison arong parbue ribu-ribu toro maribur matutu raja nami akabino parmutu julan nyaryo Matutu. rohot lapurat tiar madala tujulu tiar dala tujai disudena pinoparni rajai opusap pinur nagabi Matutu. disos sanggul marata turata nama pernya hapa mutu julan nyaryo iya nako kau tudolok disima hamu dapotan las nyari iya lawa mutu horno disima dapotan pasalongan latama ia turuk kamu tuhun bung disima hamu dapotan bal natio Matutu. laos dison piso sitado tutadong nama tujulan nyaryo akka habisuko tupahan ni amata na pardinga basay di hamuna si sada suruton asaboy tutikin na nang ro lobi sangap si anido pe nanang si patupaw muna tuat ka na tuat tanang jumoloy asa las ditabay bata di hamu akka habistaran habisuko sada ni roha asa tungdapat tujulan nyari yon songo bosi mangipal hamu asa mangibur ratu gijang mangaka na tutoru di hamuna si sada hasuhuton dapat tamu may tujulan nyarion amatan ini si tua-tua nama dok bintang narumiris may tobun na sumarok dinolok ni purbatua tujulan nyarion di tongos debatama di hamuna anak riris boru torok dengan muna may sahato na sarubatua Matutu. matutu asa pinatikon ruzur may tujulun ni tabian tujulun naryo di sude pinoparni opo sa pinur na gabi turia pe hamu mangalakka sa itu si hamu dapotan persaudia matutu asa saha masulu sa matukatea dum saha ta ulahun nading gano tujulun naryo iba sa debatama di hamuna siga jamumur jana saha mamu takas mangapu hagabiro jadi sonar pe raja nami asabul sapul hami Sabun mana sana? busuk kuma raja ni hasuto usapul ma amang suut Sapur mana sana? usapul ma amang suut Sapur mana sana? usapul ma amang suut Sapur mana sana? songkok masih buruk turakan ni halawoli horas mahamu raja ni hasutom nami songoni mahami pangalapa panapoli Matutu. Lunga taray bardison pinggan nahot di hudulan na piso na tajong piso halasan Oh, lo, raja lo. sanggul marata do parbue ribu-ribu haruan nauli haruan na rin kan si Miguel ni si Manami si Tarhazukun ni Roha Oh, lo raja nami. si Tanya konot kortua mata dewata Ay, mama. baik pasu-pasu di keparan niyo ka o sa pinuri Oh, lo, haha. Pakras ulukul watakras ulukola pakras kami manuk kumakasama hamu margoboa. Tinggal
asala paumu asija orpuraku dinalao sepakyota ibadah sasanario oparmai tu pesta peresmian ni opunta opus sapilo nagabi rasanya rasa belum akan somal mai dia yang kiri tu pulau ano dapat tulayo osrohan kami rasa kami turai tiar cara uri mai patukuamu ale darah kami lo yang pasu-pasu sedih pertama hite tangan ini asa tuh tiar tanya kok ibu punya lawan kami ya kapasu-pasu nama mereka lain jalur kami tokat tidak menghitung ya malukur rasanya ima awanna ima atana lahu pasara roha lahu padidug dimurak kana uli dik sinamang nudon oh lo amat nudon nami ami petong angin disol tulo biroha nami mai dala tunu di dala hamu mai dik sinamang nudon raja ni saltum nami iya tutu disol pingkan nahot nang kariban disol asa tutik kinamangihut raja ni halsuton oh lo aman untuk tong hok panggabi parhorasani di amusan hutna iya tutu disol piso natado piso alasan asa talong pamikir kamu ingol menyingolmu kadong di persekutuan kadong di lugu kadong di saluhuna kapangapision ini iya tutu raja nami asa tulit kinamangihut tumas rohamu dia ka basa-basa memilih di tuhatka tuhamu na asa tungkadong pakyon nami piso natazumon patureon hasea na pinasahak mo itu kami pangalapa panamboli gabi raja belum disokang narong ini sopun na sumrok anak pegang uris baru dia turun ador has ador his ador sinara ora ya Musa Sultan horas-horas korwis saur hamu ngomora babulan disebutkan di bayi di atas hari iya Musa Sultan horas-horas masih paling ini ya itu kok diambil razanya Sultan maka Sultan orang apa mami langsung lapa raja belum langsung lapa raja belum langsung lapa raja nami Kapola. Pagali kauno. Asa, magandang ko sa mga. Ulan. Nagkakaw pa ba? Kung all home na yun, ang mga pinagaw. Pamas. Yeah. Okay.
Matur nuwun. Horas Mahendra. Ya kan? Iya. Polan Lawasia pasahatnya guting itu amat gede. Oleh ate madihita selu. Dumubi madi hamuna selu na di tano parserahan nang na di bono pasogi. Paparan ni opu sapinuri. Oh lama. Puji Tuhan di bagasan ari nauli ari nadeng kanon. Pengguntingan pita ni opui opu sinuri. Opu sapinuri. Di bagasan persikianon. Di pasahatamuna tu perhelero ni huriata. Basama debata. Di naung huguti kami pitao. Basa debata di hamuna saluhna. Paparan ni opu sapinuri. Pitama panggabian parhorasan persaulian di sude hamuna paparana na di huta do na di bonani itu Ima tutu. horas mahamuna seluhna hipas manang perhalaru ni huriata butima Matutu. jadi berjolo malane ma karo warta pardingga besay dilaro haro di bagasan manuguton di pernakuk ni matanarion nakuk matong di hamu sa na sude anak kon nami panggabian parhorasan takas do disor i manalaho bengut singa pita naung resmi arong ima simini opuso pinur dohot pinoparna naung timului ang dia matong marhite di do suruh hamu naon sai tu gabina hamu salu na anak ko na horas na hamu ita bay tu hatta makapasamotan do akapangka di hamu ate jadi nunga resmi be nangarong simin ni pusap pinur doho yanak ko na jumului ima pusap pinuri na pinupus nami marhite di tanyang nami sai tu torok mahamu tu dete kaya anak ko nami Bukit kami mapitaon. Foto. Sinilah dasarnya. Nunga. Buka ma, dong mandong baru kembali baru mula kita tulis. Soalnya ma, musik. Iringi. Musik ini. Ate, kina mate. Raja ni hidup nami, lumui raja ni hidup nami nanggur dengan yale, patu dengan yale, baru mau naik.
masaluhutna tanging nagkahula nami do natoropi gabi pasu-pasu totong di ngurungan Tuhan Jehovah amanami lungaradi si panganon si inumoni pasaha may gabi gubernur baru di ngurungan tangi onoloy Panginoon nami berarti anakmu Tuhan Yesus Kristus bertanyakan turupan ini Oriate mariho amin. Jadi dua surata, para dua di Cipangoto, dua surata teh. Jadi saudi doka ama, akaida raja di udah dami. Saudi doka tuna bisa duna, akhirnya kami kahanan. Doka sabra lu tahu pahami. Kalau rumah itu lagi muna saudara tuh, si parma ibu lu si banyak pedion. Kristus, Rasul muna, agia ma, tujuan daron, sadar marah muna, agia asal dapat masuk hamu sentuhata. Firman napoki bahul pasarawan. Firman tadi muna, luju ma akka pasamana. Iya itu. Dipinokari ang guru kong siwa. Ito ang luju. Pagpunalot. Itu dia seseorang dari sini. Di sini kalau pokok itu langsung aku. Akadom nama sering-sering kita burungi tiba-tiba itu. Ada dulu begini mungkin tunggu ero. Nemi waktu. Masa ada tuh lagi dulu yang katanya. Bagi waktu itu pun. Pimpin ma kalekton, saya roham. Utora, juga cerita nomor kain itu akka bauku, nabi nasa ketuatan ho. Sosoknya kerekku, dusuran. Nasa dini roham, orang nabi motokon na mengulu. Kalau main, lalu anak ni nampak kunai nando itu tu okuran. Bukan sehat ni. Akhir mah yang dibuat tak ketagihan nabi nasahat yang kena mak yamu sosok wanita yang nami. Asa sebentuk itu menurun nami. Sahat sulu sahat kebangkian tuh mai dirundang ni bulan. Nggak saja ketemu sari-sari ini alam buruk karek buruk untuk buruk. Lain malam juga mengelusa tupak kalian. Lain atau tongki ramu di Tuhan. Semana-mana ini mak. Jadi kamu harus kami. Ada yang kesatuan akasilah seluruh memahami dalam di tangan kami mengidat Tuhan ka pasal Pulau Solo. Baik kamu mengisi mudah-mudahan sepeda di sebuah
rohamu murunami magbuhat kasi inuman na tamaan at tabanadina. Abang permisi kami. Roha mo kalang pahilayan namin. Kaya nadulsot ako kakarapot na ninyo. Baka dulhali ko na sopa. Sa tukusok pa nila sa tuklod. Patubay na. Iya betul. Asa tunga dia muna anak si Pagulong. Dijolong may sulahan. Bukan tahu may sa uliwan. Ano may kanya. Asa tunga dia muna anak. Nawag karman sa magkabadan. Rod anak. Nawag Pagulong. Dia nakatanda ng magkakataba na si Pagulong. Nakahanan na magkakataba niya. Tapos palo ako tulad mo ang reso man. Yata niya, ba't ka nakiringirat ang panggunin niyo, pagkunin niyo, asa kang sinabang natin mo. Yun, diba dapat paso natin kinanong mo. Nakakare. Kasalo na. Ito naman. Alam mo ito. Ito magawin mo. Makita na mo. Hindi ako ka rin. Ipangarot mo ka mo.
Oh, betul.
sobra. Luhut ihamu samoda suto pirma bok kita urba pasalongan pirma to dimuna luju dalan ni panamota akalaya kaito naporu dison ugo kami do ulos mania dalan nami mangiro to matani wata ambia tori na mangiro pinita ni ulo muna sanario gawe hamuna tutiki hari na mangiro pepen sahat tusor madua takas damo takadalan ni parsaulia betul. Seorang kamu jo, unang asai ini. Aku nih, terus coba tuh. Ibun nama orang makan ame veteranami,
Bila Tuhan nakabisu kabistara na masikola, ang iya tupang nalilua muna, dabot atas na ginalham muna. Atong pasahaton namin ma, pulos na gajang tuhamu, akayan akon namin, asa takas gajang balita gabi, gajang balita horas, dihamuluhong na tubig kaya rin naman ito. O memang namalo namin, dahil pasahaton namin ma, pulos pang gabi, tuyan akon namin. Bayan na o Bartusi. Godak soba, dohot akka, godak uling persoalan, pandoh Bartusi. Bahwa namarhal ko maniaga na biruhin. Hipas mokmok mahami, mangaton na binasa muna. Tuganda na madiha musika ni na namagaliya. Atong pangmusik nami asaw si komihami ulon nami. Pinahumamual tiyo binay tumanguhatan. Baik namang masitiyo tiyo las padong madrasatan.
Baik di Pangiro kami mato busay tunang hamuna malo nami. Baik damak mato gotak sopay asa dunia na dulu do tutuhat tai asa dioroi tamyang nami. Baik damak manggotak sopay. Pakas be ijalo kami kotak sopai asa maksomba kami tu akka nadian na dulu tu akka reda di son nak tutuhat tay dioloy ma tutu di yang kami nasa udah pusa dulu dari son asa ditabay tuhat tadi kamu yang kahagadio doa sangapon.
Nani Wangi. Tubuni Komparan kita dulu sini. Las pasata umalui Itu suara kehidupan ini. Pagurku Itu si kopo. Oh, tulang dalam sana. Alam ini si kop pas-pas di batas. Tidak sederhana itulah. Tulang Manusia sira di yang Nani raja di Tubuni Sumoroba Sudah soy Roma Zorohani. Sudah soy Asik kan? Abang Pandu Sinari. Jelas Dewanami. Diberikan holong di acara jalannya pihani sabun hasil untuk Bayi Bazolo dia juga sopa asa tu masopa ni tulia kumbarukan di hula-hula dia. Bos marhum kerena dari songonima di hamu geleng nami. Dari hamu toro bari rumah hamu. Dari nak kini di dalam ni naroham marsopa Tuhan ulamu mas seras oleh nos tua dan ala digurangan ya ada tinggal di gua. Dari kami do sian na naroham itu. Mana pada kami do.
Ang dia ma ipaspasunduan ang tong kadinam tanganmu. Asap kagabi na nilamu. Yun pasaryamu. Asarong po sikat inalamu na ito habi na nilamu. Las di pasahat pamulo iso. Ima ay sikitiyo. Kami akong nami matog dapat na berdua di bata. Lumawi ni hamu. Para niyo po sa pinuri na gabi. Say tutiyo nama. Mual ini membutuhkan katikinan itu. Dari goan nami ma upasa di situ dua. Si orang-orang ma akai bere. Asa saham basulu saham mati botea. Rumah saham be ulang tunong uli masai dingkel. Lugomi hami ulang-ulamu masai las rohana. Asimar wali tuan, gedang umurmu, saham pahamu, gabi dalawas. Hidup pe, kami membagi wasata nate. Hidup pe nama nami. Kamu amak permusim lagi. Amarestu. Kalau kami mendapat untuk memerona. Kanda mengamondang bela muda. Asal yang bermuda kami bermuda orang. Amatasya. Nak tidak perni. Nak perni nak kami iba pusat teluri. Kama manggundang lobe. Amariski. Amanyayu. Kita kasang burung mana sela suruhan nami hula-hula. Imana di masuk kamunga, imana ko nami iba tiba-tiba. Ang giyak matong kayang nami kinibata. Firma bukti bau-bau kasaroma. Firma tadi mula sa luma berjumpa dalam kasaroma. Iba kamu mana baru nami ima tupasin nama turi nama lapis. Berlapis mana apa kata? Berlapis mana yang mau? Ang iya nani dalam tuata. Sa luma tanya nami bulan-bulan. Tutakas dalam orang kami. Ima pinadumo di sini padaroi. Ang iya kata malalong jauh kang baru nami. Takkan orang lebih. Kita kas na kamu. Bukan kami saja. Asa bocok kau sudah naik. Unang berdua sama dokter. Cara takas yang baru. Iman di kamu. Pinadungu ni ayat dulu. Ang jaga jauh saluna. Pinokpan nilang korunang gagawin. Ang jaga kau tujuh nama kapakinan aku sa lupa baru. Anang baru. Rumah kita kas na kamu. Perbinaskan sekolah kota. Anak diraja batok kamu nengok kelihatan sebut berguna. Imana pasangan kau hula-hula. Keseluruhan yang baru. Awan satu kami yang tua mulaka harga lawan nami saluna. Angin batok yang mulaka baru nami. Dapur batok yang mulaka soal kita dulu. Namas diruan. Asa sahata butuh dulu. Sahata nukteruan. Asa jumpa ngatur akan hula-hula. Tadiga maafkan kelamuna. Asa dia ketentang yang nami itu berkata. Dia kabilang pada napang nami ng gabi. Diakka namin mereka itu dibunuh-bunuh di Bataloni. Kalau diakka naman sekolah, ang dia betul kalau nabisik di sekolah malapista. Kalau diakka naman minulokak, di penutuatan masih rokan topi, rokan gabi na tong orang. Tutang kasang murmura dong, bagi akan dipilokkan na po namin. Di mana setuan anak itu sekolah. Dia betul cuma anak, dia boleh cuma anak. Dua koru mana sebuah koru. Langsungnya kan koru. Dua amuna sa luna kan koru nana koru namin. Tukeng nama masal batua di Bataloni. Asal mo dia batua kang baru. Asal horas dia mau kerjaan. Kamu mau bertiga. Asal horas saya mau kerja juga. Di pasti pas maafkan dari pengatuan. So ni masih pasal nami kamu ambon nami. Ada perbasan kami asal yang baru. So kok kami urus ke rebo. Angkia betul restoran pada mula macaro. Restoran tu dimula. Angko tuhata. Angko dengan lusa kata dimu. Tuhata dua kang baru. Jadi somina saya ternami, kamu kan musik nabi. Gawi manggawi. Santai video amat musik stokit. Jolo musik jo sudi ani Itu musik nabi. Masalah perlu seluruh remu mani, perlu nami. Memang betul jadi. Anggia dia perorasa, dia pemberian. Di bawah nama sesuatu memang undang nomor musik.
siya lalas luhanami. Negro rohani apa hula-hulanani. Patumadamang mazulubihani utak sopay. Lumalas rohamuna amat pangkul puji. Gagal kali. Amang pertagani lili matonang tagani ini. Mau lihat anu luhuk matonang tuli batama ama anak dohok todi berbagi. Usaha ni daw pura papahani. Anu ni.
amang panggul-pagutsi, amang nasanap, amang namaro, ialah aku si penyugut, tinataruh si Bapak. Nung najalulog ko'y tuli batang anak-anak nonton berbadia stop pa nagdohot tanong dohot tu sahala ng punami ng paghangi dohot tu sahala ni Raja nandiyan nanurog alani ini asa tu mga tulagari bermula horas sami o pagi daw pumapun sa pinod na gabi at madamang magihami kuntang muli. Atuwa matotong dihani, udang sopa iya satu masopa kami tua tari bata. Do susah raja, raja ni doa tu, raja ni luat, do raja ni udah nami. Atu panang dihani udang sopa. Angkat tu masalah. Kami yang di mana pasogi tu di tanah pangarat tuan. Kopandok pun, daun pun opus sapino di nanggabi. Idia di marigana. Atu bapa tu di kami. Kodang sahara. Godang mga liyan, ang tiyak yang magkabihan, yang parfuratan, ibo para hidup, o busa pinuri.
Ama pun nasigo. Siap kami dah gua dan tidak totong dobe martangi yang terbenar di mata. Tu kita orang sama termata di bawah tu. Malapis harga dulu. Masih susu sudah mata kau ni. Yo nama pada dia guna. Horas sampai ditule. Horas apa anak tuan. Lupa itu. Kami dah dulu guna. Sila pernah guna. Mau bertiga-tiga. Horas nak kepada dia. Jak kerana ini. Dia kota bisu baik. Ya kapas luka itu bisu nama. Mau tu garung berapa di hamu. Kasih tuan lala tu masuk. Itu bersama terangkat kue berapa. Kira baru tak ada orang tahu harus berapa ada itu. Mau tu garung nama kami kali itu. Kau mak, saya lupa menjual. Dapur saya lantak akan itu. Oh kiamat. Mau tu garung, ya hubil panggil kata. Tujuh bola apa? Tujuh bola jabatan. Tak akan ada bola. Atau dengan serba dua mak akas dua. Belakang ada lagi orang. Kalau sepuluh dia lu berdalam terhadap diri kata. Tuh baru pada kami, tuh baru maksudnya bakal cari kami. Atau buku ini masih hidup dia pula. Satu tiap. Lu masak, Harus dia. tak Castillo, pesca sini opusan sapiri. Lima mengeru, luhu kamu mengaku dihaga dia. Siapa mula. Saya mula topa, dia lagi tahu tu. Gak ada yang kau dah mula. Las baru mau tukar sopa. Hari-hari kau dah melihat. Tu lihat penggabe kerasan di hari di bumi nanti sudah nasi sopa hamil susun masih saya lihat di akan marah lagi baik dah nama.
usap pahami ahanani usabihami angginami patu pamajoro ihami rodam tahu bagus. muda-muda dihasasa di karang kami omma manumpak tunarengkan manumpak tunauli ma sakot tumarapako tupak kami nasa sajion baik damang ma kodang hasasa di karang lima Allah idolo.
Jadi orang bersiron kami tu apa kemudian suruh betul ke ano kita tu waktu betul ke saya sama-sama nong sa niya dari ni kita tu kita Topik tak mengundang ni. Jadi sorry mang pabisi kami. Ada si kami nung sama tu pahami do kamu anak mo na suruh do si kami pasal baiklah man kau tengah bersih. Kami. Baima butang ni namano pahala maju kahana butang ni dia ini. Patu mai di hari. Nung adisok kami, dinananya mutiki di kami, nung asarisa, o barbalo, sarikat, nung asawontok, pemerintah desa. Mari anak. Di Bokomu, amang bulan dia subutong, diulong ka di bagas at tikyong, ima na mga resmiho, inganan, udung-udung simin ni nagulagway, o pusapiro, dohot sa luho akaboparan na, nung takas, di bangihihan mo dyan di baik kamu, juga dunabiri. Kami siya dongang mo sa desa, sa ikat, sa luho mahami na ni, nanyotang mo di baga sa tigyon, manulobi, doho marlas ni Roha, di ulaw-unom, alatakas sumiri kami, tumatsayuli, turiti kamu huwiri kami, na batubahon ulaw-unom. Kami siya dongang mo sa desa, martangiang tutuhat ka, asanggiat to akadiki na naingro, bilang pinadadar mo, na dua-duay razay, opo sa pinul si mamoray, doho ko barangay. Di baso-baso ni Batama, di hamu na to akadiki na ingro. Diriting ni Roham, di Diyos ni Roham, uhuberi kami. To akadiki na ingro, bata-bata pamalas ni Roham, sayang tusana na madihamuna, sa luhuk na sa muna na zuhuto. Diyan takas sabi matangit to akadiki na ingro. Di sa luhuk ko barangay. Dia mekedi ibur may lumagulang. Dia bersikolah tubisuk na may di bersikolah na. Dia nung sa tamba di sa sikola di Batawang di Batama. Perkaresuan mana nasapalan na tamato kadiki negro di sa luhu ko poranay. Moro tumanong di hamusat di bukaranay. Dia kanautang pamatangay. Di bangasuma-suma di Batato kadiki negro. Di Batawang ma. Roka gabi roka homoras ko hamuna sa luhu na. Suang sokalima di hamuna sa luhu na kanang madua. Diiring-iring tuhatama, latamuna, di pasu-pasu mahu. Sila umur mahu to kadiki negro tu. Pasu-pasuan niya magtaribata. Janatakas di bagasat tikyo, toto tanya koronami tu. Dihamu na sa mora hasuto. Dihamu akay nanawi, mono tukarong nabe. Naong marhasuhotan, naso harusiko, pasu-pasu di libata. Atong di baso-baso di bata maparpui di wortian niya ikay nanami. Tubuan anak manaso tubuan anak, tubuan poro manaso tubuan poro to katikin negro. Mo
kiu minat tu baru hadam. Mai damang si kiu padung damang ma tu asa hadam. Sohan keluar tu, lokas kalian pertama dokter. Ini mana dokter itu? Jamu nama korunan, dokter korunan. Di sini ulat tersenani. Mak kau hak dahulu, mak kau hak dokter kami ini. Oh, Jangan nak korunan, orang korunan sudah dokter itu. Koma dapat satu dia lagi. Ayah mak tu torok, dia torok juga habis dia lagi. Lepas pada dua, asa dua cakap ini itu dibahas betul. Dihamun selalu nak cakap. Tapi orang lain tahu pun, tidak nak. Ada balik hamun, apa boleh ni? Aku mahu seperti ni. Ini betul. Tadi pas mana? Nak buat selalu main di tu. Orang aku selalu dipas. Ini betul. Bukan dua kali tunggu karyawan juga tua burung lah tua burung lah empat tahun itu hak malu nak agak mah doang mulai Betul. ente pabujian kami yang kedua mengasah tidak kamu nak ulau kau agak mah jalan kalau dia kena jalan di dia balik huna akad dia Betul. Gordang dok na tujuh rugut dua asa rugut belum Anda bersifat boleh. Pamer. Sobat aja mudah-mudahan.
julak naik, julak itu akan terbuka. Jadi pasu ini harus terlalu apa mungkin makto jauh. Ada tu. Boleh ada bilang. Bunga kok kalau dia kok naunnya pakai nama. Yang dia bunga kotang tio doa ada. Ison mga musika ni bunga bola nyari bunga sesuai hukum bunga iyo na hubao kami acara baru bola bentuk sangat kami di mereka kaburuan hanya teruk maka bunga yang alai ala di patik yang lain along bondor di rohos niyo na kaunoro. Jadi dihamuna peparang ni atau ni laupusan. Dan pola hari manikun. Bunga takas behudayu kutami ulota senarion. Tira napatu tahun pesta dadal kehamu pesta sini. Diba buku hamu. Saring-saring yang kau pengguna dan perjodoh dari jumui kalau tak kau perang nasuhi dia mana hafal kusi sian darah arang doradi pembicaraan sian duduk ratipo tong di pada kau kamu warna pengguna kami bertong matang yang mah dilihat pada kepasan diamu nasa hasil hukum Allah kami takas dohamu dos rohanuna, dos tahimuna, dos dan pikramuna. Odotan yang nami membelga tubuhat tapak di kapasai. Dalam ditanya nami, dihamu semena sahasumton. Di Burma dan danat lau maguran. Yata nama sikola. Di pasu tuhat tapak. Sahab mainana zolomana pistol, zolomana wisuk. Di permisi hatta mainana mana usta siklana sahak tujuannya. Dia karena memang di garejo, totongma di pasu hatta. Di leamma tu bapak tuanu akan memang di garejo nalinggan na tahu lowal ni ohani tu hatta. Dia karena pada tu marhasa hotan. Pasama tu ini di batulunga siap silok tak ikut dia. Silok sebenarnya nang boruna mobil. Totong lagi masih dia di tempatnya di mana silok tak ikut dia. Donganna gawe donganna masih sikit. Dia akan betul. Totong mahutangnya kokari macam umum. Dia akan wala kapan tak dia. Jika Tuhan kena bangkat dari dunia tu akan ada dalam itu. Jika akan dalam tanya lawan Tuhan. Bola tu malah. Nah hurang dari di dunia nak di dunia. Totong mari pasi Tuhan ka. Dihamu sudut komposo. Dilihat Tuhan kama dunia nak dunia. Kalau baru mula tu akan ada dalam itu. Jadi baru hari masuk akan mengolong anak polisi pun arah roh komuna tu hari sesuai roh komuna yang baru dulu mau siap kali dan kali mana yang kamu di tahun dia bahasa hatanna asa humo tu hari akan mengolong Kita magotang liturang dari bahay macam. oke kami masalah horas dihamu pati musik namu asa hubasa talijo datang di halak nari tupa borong namin ima ulos panyari baik abang musik na partusi
Iyo pun masih ngorok. Di belok itu udah dua. Di kita udah tersenarion. Di situ udah pose. Tua nama malis, tua pole ngorok. Nama bola main sahur udah dua. Udah dua hari masalah masaku. Soalnya ada. Yuk, dua-dua tapu lagi sebarat main di atas kalau bangunan. Di hamu nasa sultan nama hamaranggi. Horas mahamu nama hamaranggi. Tertidur nama masih bayi ini. Hebat itu pemilihan sahok sahok kalian. Sahak disuruh ini sahak tuhan. Pinit tadi rotta senarion. Ini bahwa kalau mau bilang apa nami mangolu. Jala sahak tu panggaya. Horas kalian kamu. Toto Kota-kotaku kan yang ini Bersama kata Bersama kerotong barang doktor dinami Tok katiki Nah bagi itu Raja Nabi Raja Bonon Baru itu kai bisa mengacari Godangka Las paruh hari badanmu Las paruh hari tadi Abang parusin Nabi Satu merujul hai manuk-manuk pahulana nami om pasama atau pemajoli kami mudah soba diamu papusikal dilo na dua sinahon inna ay tiyo dinain tupamuhakan pamani kami awal botang si tiyo-tiyo las maroma di pasahatan